Od danas je u Užicu ponovo formiran punkt za davaoce krvi u prostorijama Crvenog krsta. Kako poručuju i službe za transfuziju krvi, ovo je jedini način da se izoluju zdravi ljudi koji mogu da daju krv od bolesnih, obzirom da je u gradu pogoršana epidemiološka situacija vezana za novi koronavirus. Zato smo ponovo ovde svakog radnog dana od 11 do 3. Svi zdravi sugrađani, starosti od 18 do 65 godina mogu doći da daju krv. Rezerve krvi na odeljenju transfuzije za sada su na optimalnom nivou. Ipak potrebno je održati iste jer se ne može proceniti koliko će krvi u kom danu biti potrebno. I zato je neophodno da krv čeka pacijenta već spremna, jer je za jednu jedinicu krvi neophodno oko 5 sati da bi bila bezbedna za pacijenta. Pozvali bismo i sve sugrađane bez obzira na krvnu grupu da svakako jave, jer će krv biti iskorišćena u nekom momentu, potrebne su sve krvne grupe. Punkt u Crvenom krstu je bio otvoren i za vreme vanrednog stanja i, kako kažu i službe za transfuziju, odziv građana u tom periodu je bio veliki, što se očekuje i u predstojećem periodu.